Ole voin hi November ni somni pali sang hi somni pangani ya mipui awo ilo ngai thaleangu kapu chi baile sang hi somni pathum general election ma deuh khan dikta ka thilin ti zel chuan election lia campaign vak vak angai to lawang tin ZPM te ka du sangna thu ka ron tho to a he hi kan zom fam kim lo deuh emoni don o te ka te tarum rum mai afin fianai ro ka nei lo tin kumsang ni somni pathum election ang ma party pakhat thli khatiang ma te nat kha kalakhiat ngai lo rualin sarkar thar hetiang ma annin ma po hi kalakhe ngai lo bok achan ni thi oma ka khiat te chu pakhat na mizo te hi chong kama thil thadu atak taka mang thiam le si lo kan ni sarkar tha bias lo thil ani dan tur dik taka kalpui thei sarkar kan du veka atak taka ero ke mani ham thana tura po bias kan ti du le si lo kanram hi dikta ka thil kalpui na tur hian alahma lua deuh emoni don le panina pudua hian a minister te hi an ministry thewa thunei na pum hluma pem ti hi chu tiang bokin unit block level ti vela te hian an mani thunei na huam chin zela an autonoma sem pathumna ti puitlin theilo tur huai taka tiam kan nei pal hlawem he tiang thil tiam tam berero chu an ni lo mai thei bok a to bera chuan unit a emo block level a emo po ni se mani mi malta na hlok na om don lo chuan sarkar tha nga kan ngai theilo lai ta hi siam thatangai ka ti chuan sarkar na chelmek te tan po apop na lai zon chua watwata ngo phui zung zung angai donin ka hria sanga gangte u editor chi baile aizol tuisem chungchanga thil makte pakhatna thal alo ni ya tuya kanga semtura omlo panina fura lo ni ya tuya nu semtura omlo pathumna fawanga lo thlenga pipeline na chia a sem theilo siam riangai kum khat chung hian engthla bernge tui har sat lo hun hi ni ta ang le tui bilero kan choi tlem chuang lo angai reng tho si tui khur kan nei si lo tui semringa nung chung kwa te tan awa boi thak ta ve aizol chau po tuya chom thei sarkar kan momo zel don ani bai aizol not pa Zoram Mipui Au Aw hi Mipui Au Aw diktak ni zel turin du sangna ka thane tuna hian kanrama ro rel tu tur hi thlan thale thut tur ni ta se ahma aya chiang zokin ZPM hi atling ang ti taila then khat chuan anoi kher lowang ma se sarkar kal to te pahnia te khan MNF nge in du congress ti in du thlantir ni ta se thlan tur zo khriat a har khopang ZPM malak na wanga kunha thok tu ten sum an lak lu tak zong zong kum ni chung le kami po hi kumnga chunga NLUP le ACDP sembel khomai po khan atam zok ta dai mai te han ngai tua hi chuan kunha thok tu te tan hi chuan ZPM ba khi thantla kaum lo zia khria ta ba hune tu ten nge ram hi siam that du ti hi party mi ni na tang chuan thlir thiam a har thin sarkar hian kan ram tan enge ati ti hi kan party thlir dan ni to se awa thadone party richil hi zuri ain kanram hian atwar berni na lang party richil mai po du to lovin kausan pol hrang hrang kanla richil bok chunia from sang puya hauna State University din chungchang social media tangin kalongai thave thina hemi chungchanga hian soive du ka nei tlat Higher and Technical Education Minister Khan Assembly House Khan State University nei tur chuan college paruk tal khokhata omangai thule chumia tan chuan aizol ani lo chuan State University din na turin mun rem chang dang am lo thu asoya chimlam lungleya da du hle ma ila arem chan lo thu asoya hemia tan hian aizola college nge moza chu State University tana manani tur thu an sei to khania State University chu mundanga da arem chan lo awangin aizol muna da ni tur thu social media manga puan dar ani hnuloka tu hnai khan kan chief minister chimlam jin chuan
maktak main State University chu lungleya da tumani thu apapuang tamaya hei hi lunglei lammi ten norna le ZPM MLA chen khaten State University chu lungleya da ani lo chuan an ni na tanga ba nanin huam thote an soya lunglei mi poi moten na sataka State University chu lungleya da tura an norna wanga thil thailo ni ya Conshan Minister ina soi hnuwa le State University ta na mantur college te an pon to hnuwa lungleya State University da ni tu thu chi minister in han soi tamaya amak hle mai hei hi thil theireng Higher Education Minister khan theilowangin asoi mai mai nge chi minister hian thil theilo kha a theidan hrebi nge chi minister le Higher and Technical Education Minister te hian in ron na nei mia lo zok nge chi minister hian a minister te hi do ta soitir an tho ho na hi aba thom lo ve ti ngai dan om theitlat kanram shoi tu te hian thu an puan ma hian ngai to na film tak mangin thil ti thin se thu zu le ni ne tur hian thil hi ti lo se MLA chen khaten an ni na tanga bana an vaw mai awang te hian thutlung na an siam to te hi su to lo se bana in vaw mai mai te hi ti lo bok se sarkara hian rin na kan ngam tur kan chi minister po hian tu te vaw na wang mai mai hian a thu hi sut mai lo se ni chu ni lo tingam se aba thado ne ZPM sarkar hi huai sen takin kal teun in laka mipui kan be dong ani chuan angai na om don lo no nu party sarkar hi kan ngai le ang ti a hlome tu te nemo ramri chin fildan thuruk hria soi du lo te ang kha nilul lo teu from Gracipu TTV pu editor chibaile thudik chan ve ni lo thudik tak manga kanram party sang sang te kalphung au chopui thin tu te chibai ve kule pu editor party ri chil thinlung pulo neutral kan ti te le party sang sang ten kanram an hruai to dan clear le ta I channel kal tlanga a thalai le thalo lai Zoram Mipui te hriat ta na an ronau chopui thin hi a hluin thudik chan ve manga politics khel thin party te Zoram Mipui ten kan hriat pha boka I channel hi vulzel ro se Zoram mangaya Zoram mason na le dingna du tu te awo hi party rang hruai tu te le kanram hruai tu te hian in siam thatan ngai na in siam thatnan mang thei se ava thado ne abik takin Zoram thalai teu he hla Zoram chang fan huna liam ma hian tina ko dik tak mu fia ula hei hi theingil lo ram ro kan pi le pu ten nun na hlana tisen tam tak senga hunwar ho le thlang korwai ho lakata an sual chua kanram jim te thlang korwai hovin min sa hek sak an la tum reng na kara seifa te khovela kumsom li don thu nei na le lalna changa kanram tan hian enge kan ti thei ti aya kanram sum le pai manin haivur na le party mi te invul len na mang thin MNF le Congress party hruai tu ten kanram an ti chen na sajia ria an ti chen jail in phal to lo awangin ani lom ni ZPM party in sarkar tira atli pui siam tu in tran kumni empo ZPM party in kanramaro an rel ma hian hoisan le intum ta emni kum somli don Zoram sum le pai te manin haivu na nam hang tu MNF le Congress party ten kanram an da dan le min thlen pui chin hi han ngai tua kir le teu kanram ta na be se na in nei chun hian kumni chung lekin kanram hi an ti dam thei bik don emni doi thiam an ni bik si lova kumni lek chung poin kanram ta na thatak tak an thok meka MNF le Congress te ro rel hun chung ang kha chan sin te ve du lawa ni poin an ha tho to le kanram le nam dam na tura vision an nei te hi atakin an ti pui ting don em ti ngai changula lo la thlir sam teu thudik chan ve manga mipui ngai dan so son tir tum tu bum mang nuai thum mipui te pek tiama vai mim chi le vok cho pe tu le trak thlok theine ya Zoram Mipui te suat tu Zuzuar party te sarkar tir le hi phalul su Zoram thalai teu tun ma deu kha chuan sinot side lam an sarkar thin ti ania tuna chuan thalai te side lam an sarkar to a chu wang chuan
kan rama party sang te kalphung le an ro rel du dan hi zirchiang zelin party ruichil thinlung pu ve lo la politics tuinua inchia ve lovin kan ram le nam dam na le din chua nan khwa tlai ma hian in kuta zoram hi om ti hriaula zoram tang fan ti in kan rama sa khodang le nam dang ten cho ak aron chang an ron ton me khi muthiam zelin wan ven soi ching sau ro pu editor Dampa biala pu vanal sailobatin lo chan diktak nia ka hria chu Dampa bial mipui te khu an kalibara hniam min party ruichilan tama suma lei thei an tam bokin party pathum MNF BJP Congress te khan an beron ti chiang khom mai tin Dampa bial ZPM party te kha party mala chuan in thalor lak ti hriaula beidong su sangni somni pariat MLA general election a chuan party pathum te khan an beron thei to don lo chewa in ti phur tonin ham thanna om theya nang in tiula in so nget sau ro in tran rual chuan ne na lukhum in lakum nge yang from Mun Khohar City tun tum Dampa by election don khan tunge tlinganga tunge tlingse thang ti hi kalo ngai to ve thina chuta karil ruwa chuan ZPM hi mipuin du takin kan thlang zo chowa ramta engte ual hanti na hun empo anla nei lo rualin thil tha tam tak anti molmol ti hi kan mitin na hmuwa kan dengin angai thlacham chia chu wangin opposition candidate ai chuan ruling candidate chuan bial mipui te tan thil tha ati theizo ngeyang ti hi karin dan ania alo ni thin dan po ni ma sela politics sian mitam tak hi abwala tla thina ni hi ole kan hria tangin MNF candidate atlingta a MNF party po an lomin an phur hle ti van tlang hria tan cheina sa lom na om tak po ni e chuti rualin ZPM party te hnung tola niam ta viawa ngai chu mani party mi le sa bum na le thanbel si lova mani mulen na mai ni mithen khaten pu vanal sailova tin lo chan an soi hi aoyom lo a chan diktak lo lang reng chu an khopa pulal hming thanga a kho pui bial chung mi ZPM a candidate ni po bechen na thui tak lo nei candidate ni ta si lo khan a hnuk niam ta ti chiang mina lang reng mai an vote mudana tang khana chu thei vek kha ka soile du chu Congress party ni se puholan na lutukin atlak puya kha hliam kha mizo mipui te thinlunga adam hlei thei lo ani hi MNF ni se mipuin kan chang kham to an diglo ngai to alem lova MNF ti shimshima lungleng rual te hian puzorama khabeliam changin namruna por fe treng taktakin an awa tun ma nga soitlora wanga sarkar na siam thei ani to lo ti hriat a hun to ramveya chinga veng pu editor chi baile tluang takin mipui awo hi kalzel turin du sangna ka han hlana che kongte zo ka kalte chuan tranpui to no an nei velova an no nei chun chu a bole rai thina an dang a lo ro thina an kong zo kha a toble mai thina kong pui lam kha an run ti boy fo thina soidu pastor chona tunlaya kanram din mun hi chik taka han ngai to le opposition party te che dan hanin wangwang hian engwang te renge moni mizo ni lo nam tam na biala tunma lampo a an bum photo brule chakma te tamna khothang lambiala by election a an han chak vele hlau maya an ho tu pa mui mi stiri zet mai chuan atong kam thiam na an sarkar la ya dota mi pui min kai hroinang mai khan a thuvu vuk ram khaw hriang chu an vai vir le tak maya an hlimpui le tapia na ani na taka chuan ngai an lo sham ti hi zoram pum mi pui te ngai dan dik takani chuti te chiamin an ngai hlut pui san palem lo khothang dampa bial mi pui te lo hre teu kumtam tak congress le MNF sarkar kal to ve te na an bial thinin nia India rama district nu fol bera an chhuatrok chewa chumi hnuwa po in la han chuak zo lova bial nu fum ni chhun zom in la thlang le phot chu nia a poi in ti le veng don ani mai poi ti pui tu cheu hi kan tam khopasin
ama ero chu zol nei chuan khotlang lam chu ba kangin anlaron le wayang ati to cheu khamo a thabeke ole kanram shruai tu te sarkar lai mek te dan hian ni tin tong china ka nei thina ke ni yang tlema kumlama chonu deuh to hi chuan kan hmu le kan hriat ve thei china politics sa pathian lalram thlentir ti thupui nei kumhni po anla sarkar ma a eiruk na laka soisel lakai lo diktak le rinom taka roril na kalpui mek chief minister pulal domale a ministry le ZPM party ang hi kan be sibrania lalpan vengin mal somjel rose ZPM party hian state legislative assembly a roril na adron ken ko ve tak chungchanga hian tipal thilemo van nei thil thua ronom ve to pan nilova kan pathian kan lalpa isuan kan ram om dan tur shillok tu manga kan ram le nam hlotlin na tlanga min lon pui tura aruat lok diam ti an ni an policy po adang lama an kalphung po sarkar kalta te nen chuan chimle maranga in person ania congress te MNF te le party dang zong te na party bill politics therl hlo politics atla cho politics sumsem politics le aming chowa policy thatak duana tram lom le tur hisab rana an tram top don chepa vo zonna na thangkam thin party te nen hian ani nanglo sarkar na an ron von ve le tang khan an policy tungding turin mongvom bang main chief minister le minister te le MLA ho hi an la che charchara e kumhni po an la sarkar ma a ramta na an thil thati te hi congress le MNF sarkar ten kum somthum min lo hruai to hun laia an thil ti ai khan atam to hi alang tin atam lam ai ma in mipui te ta na tangkai hlom ziamol mai hi ani ro pui chu tu te party modo soya sarkar ding lai social na tur ringot ngai to ani leng zan khwa hawai hian zoram mipui te thinlunga hian an bugari to jok hle ani pathian zara tuang takin an kal zelanga kumnga tra man man zo meu chuan opposition lamtan hi chuan plan pel an har khopang le ole puwan lal nga ya kulikon pa thu le hla ang khan miso union khan democracy min mel khria tira MNF founder pulal dengan khovel khriata mizo min tar chuaka pulal than holan chief minister thuthleng kianin kanramin remna le muana state kan neya tuna chuan pulal doman kanram chu hlotlin na tlang alon chopui don ve thung ta ni chu wangin kongte zo ka kalmek congress le MNF party le dang ho hi chuan kongpuya kalmek ZPM sarkar lai anti boy fo thin don ti mai hi an chanvo ta na ruat lok alo ni renga lom an tan hian hun hi ruat ani ve to tlat lo kanram chuan hlotlin na tlang alon chuak meka ZPM sarkar chu nge hian railway kan nei ta a four lane kongpui sial meka ni ya chimlam le kho chaklama airport tour survey meka ni ya Hydel project boy pui meka ni bok heng hi chu alian deuh then khat chawal ani sarkar inen kol dan mi pui ten kan chhor to zia phe hi chu soi tura tamlu tuklat KMMTTP road po sang ni som ni paruka pe ani to dona India sarkar Southeast Asia gate pui kanla ni don bok opposition ho te u politics ma clear to lutuk lawringot khela tla choble ther hlo sema mi pui te moral ti chia chak bel le zel hi tum to lo te u in beidon na khuwa asei mai mai ange LSL Aizo South